Hi! Ako si Jay Badayos. Kailan mo na ako eh. Ako na ko ni. Bitaw, kini nga mong salida karon giuluhan ko ni og gugba ang puhunan. Unya akong rule ni si Kakoy. Usahay ba Kukoy? Pero Kakoy gyud ko ini. Akong role ni Silda magsigig katog pero mumatagyod ko tungod og alang ninyo. Sunda ko ninyo ha sa Bisaya United Talents ay kalimot gugba ang puhunan. Subscribe, share, and like. Kinala mo bausta! Tinahanglan yun! Musak kakoy! Hoy, kakoy! Hoy! Kakoy! Ha? Isa man? Sige, mamunta! 10 minutos lang, 10 minutos. 10 minutos. Ako na sungit ah! Di ba ka? Agay! Alagi ako! Ako! Ako yung musong dito! Sige na! Sungit ah! Musong ko! Musong ko!